Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita Son thoma puthak epia thalse asong atumpen in samjin pensi masrili kepadupo pai ni phaingkoi arni Karbi Anglong rong sopi dipu birla pen Karbi Anglong district commissioner mati DC asai hemathengno an in samjin pen armu chejengpon mati masrili kepadupon Bangso arili kepadupon lake jasemet son thoma puthak si armu chejengpon lo alang litum bangso armu khachejeng birla sarada pathua klampen pangchengpon si Karbi Anglong district commissioner asai hem an palisi Karbi Anglong DC nirola phangchopi ariden pinpura lo mati memorandum ipak pipajer tekanglu Lapen bangso memorandum alu India President Afansi panongpon loputa pherangkya thengno ningjepon Lapen bangso memorandum alu ke jongpon lake Article 244A mate autonomous state VGR lapen 125 amendment bills aputhaksi jongdunlo Lapen labangso a memorandum copy Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphantami pipajer damji puta ningjepon Nilitum memorandum President of India Afansi ka address la phan ke loji pulotan te DCC lo nangji la senetum DC long nanepi la pen ke akopi an ke CM phanta lopo la pen APDCL phanta lopo la pen ke Home Ministry phanta lopo governor phanta lopo la pen president phan ke loge netu ga demand ke na ke mo pen ta ning yelo autonomous state de mathatha ningkan phokebra pho ta so selu Article 244 egetu pita ilitum ke thek thep ne jokn anda longli election ke hai tu mangai hang tu thek thedet ke hang thek tu mangai election da hai tu thedet la pu ya se plang tu mangai ama da pu la ben mai ting longli bin hen lo PGR puthak ta na tum do PGR puthak ta ni tum arni si heta do ek lo si do na tum bi posit do ni ke der lo hodak ke hala ke bang anu ka pre tum se claim athema Tuliram Ronghang si tipu gedi arni protest arni si protest ni si bang pharohini munti ke toidut bomati poisa ta alang li si grabdun bomati ai BJP long e bang opilon ne vi arni si ta pini vi der logan de pa ye chok pa ye theng wore ni li tu nge che chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si aina ting si ke claim nai high command ta ke high powered committee ke claim nahi akam da hadak law long tok tele law long to ande council hello state of Assam lo pudha ke a power land and revenue apu thak ke alang litum lo claim nang po angke sir pini la so memorandum ka submit RG ding pik pesin litum kar julong lo sita pini bang armung kom he kopi pone armu kom hek atheke chi sik pe melo ka de tum ta wang lo amat alang litum agari kadok ka pe mane khang thip bange ha amtereng chinthong sorphan amria sorphan amtereng long khang thip bithung sorphan khang thip koplia long amreng sorphan khang thip hamren sorphan khang thip ha wothalang so long lapusan yobi laben puana thu kajironga na thu khang thip ha siloni jan khang thip laben dilai men along kaprek la pu yu khang wa dat pu parokhwa long anta khang lap dok muka bethi pen bukulia bethi khang lap la lo amuni ke sir non ke na tum ke hem prek puthak si top priority lo la si nona bang ke six schedule ke si themu pu ke rong e than thelik lo bo non ke hem prek si nang vek pu si than vet pu bo la ke six schedule themu pu yok ta than the ke na tum ke aprang ke la si dambom ke na tum ke themu popot ka leader na tum ke non ke hem prek si chelar tu fication lo la si ra kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang le hala six schedule thek thek autonomous state avedaji ke na tum ke non ke hem prek si top priority aprang six schedule lo aprang bene kali sir kalang lo nilitum neli 2016 arni HSDC aphan neli ki putekang neli hadak sidol asahut itu autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin six schedule power bang je than chet titi je surrender de titi la si autonomous state hang vek na polong vek nahi sedala ke hang unhut autonomous six schedule power bang je surrender nang ni ai chini ne de sa mosi je surrender bom lo la si ka pa chini nang ya phan ni tum claim nang kok lo six schedule article 244A long e tok do kente six schedule
paragraph 20 pensi autonomous state claim ji pada ka tok do ke ai ge nang li tu ke check ke pen ojok si 1995 aning kan long le aron ta input to ang we to that lo ke alienation of land itu 6 schedule ke check ke por lo ke la kan ta sir non tribal phan deletion bang ke avek lo ke nang li ta ke check ke bang lo la si hadi sir non tribal deletion nang ibu avek 2011 aning kan sir non tribal phan deletion bang avek 2011 aning kan non tribal phan deletion bang avek sir 2011 aning kan MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 sa paragraph 7 apot ke jiwar tu choromat state election commission pan power chipi det ke di more power hang po Sir, power ke non-tribal- do ani jiwar tu sir non tribal issues bang avek non tribal atumben itu nge pubom lo kai non tribal issues bang non ta avek sir ka ke thanai kang thanai tu liram ro non ke issues bang avek delo nang tungyan ta ha nang ing thanang ji avek delo non bang ke ing than po lage Nang tu ke avek ke kang thanai tha me ing than war chogi ma Allah selam na langgo kalang ala tu mai issues bang Allah avek selam delo na langgo issues bang avek paragraph delo 2 sa paragraph 7 ne tu liram ro hang long si dulu le Nang tu mai issues bang avek delo son Allah selam le tike ing than no nang tu mai issues bang avek jong delo si ing than war me pute nang li people ing than war re de ing than no nang li nang tu mai issues bang people se avek delo nang tu mai issues bang people se avek delo nang li nang tu mai issues bang people se avek delo un e Nang itu mai issues bang people se avek delo kalang Allah salam le det ke ni tum high court be ni tum order che be pass lo kente nang tu mai issues bang people se avek delo sir non ke dolo lage Habis, sir. Allah salam le det nang li ta pon lu nang ni Allah salam det tikke administration ke claim administration ke di law pen se claim government ke administration man lo claim po lagi election ke hai tu law people salam le de tu nang tu ke hang hek delo boro no bang ke hang lo hang he sir non da issues bang avek ke lagi tok elo memorandum long ta tu paragraph 2 sa paragraph 7 pu tok lo awareness bang people nik delo sir tung pude lo paragraph 2 sa paragraph 7 pu lo te pilo dak si de lo dak si de lo dak si de lo adema amending thanji pu lo te a lo long tok te pin lo si ka kang than ko ko bu si kang than nun ko tuliram lo hang than non te Sir, I choose bang lo tung be dai ke lo, bang sir. than the lo ta selam le te issues bang nang tum people se awareness bang delo sir tu paragraph 2 sa paragraph 7 hello issue lo like kaita ni tu do ver lo avek sir non phang nang tum avek delo subai bon sir kali awareness nang tum rong long ki than tap bang people sing ton tine ko sir nang li ta pon lu nang ne kali sir hala bang nang than re no nang tum abang issues bang people se change sik pharo sir son lu nang ne lo yo article 2 paragraph awareness nang tum people se awareness nang tum people se ke delo nang tum issues bang people se change sik arju hai hede awareness nang li pan paper template singon ke nang ji request paper arju hai hede nang li tuliram aprang sik tuliram si nang toy dun bodi nang li ali tuliram li bongo sena sina toy dun nang li lagi bongo sena nang li ke bongo sena nang li nang li bongo sena 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 bongo sena down with bongo sena yes Salpathar angkang ni marli atum aphan lang o kaso keron pon pai ni phaing koi arni anarlo por phai hinia por lakhain korai hini Salpathar emisi constituency ke parlo hanjang lang so emisi kadom terang pi ame thanga sai hem along Karbi Anglong Autonomous Council Fishery Department pen Salpathar Mohila Morcha ni marli atum aphan pathik piponsi lang o kaso kapang rengji aphan keron pon amai piman pondu lang o kaso keron pon amay long alohi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Silarson Rongpi BJP Salpathar Mondol Committee Mepu Lokhiram Rongpi Fishery Department pen ASO Longkiram Kro ASO Sonseram Teron Kaphu Kathar Piatum pen Chenglok Prek Jam Polling Station ani Marli atum Chetongdun Sonse Karbi Anglong Autonomous Council atum Rong along kedo ani marli atum aphan panong pisi kereng jiawar sai kedo ji aphan matha ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Fishery Department pensi ogaso ron ponlu bukajan mesar kurube Karbi Anglong News Dolamara Tea Bagan along Mondol Committee Lapen Tea District BJP meeting kepadupon Lakhain Koratrok Dwar Bagor emisi constituency ke parlo Dolamara Tea Bagan along Adibasi atung
Meeting pedupon Bangsa Mayalong T Morcha President Rajen Tati Pensi Mai Charipondo Lapen Bangsa Mayalong Lakhain Koratrok Darbagor MSC Constituency Mondol Committee President Sunaram Singnar Sitame Chetongdun Lapen Bangsa Mayalong East Karbi Anglong T Tribes Morcha President Bidyanath Hemron BPNG Secretary Lapen Vice President Moniram Urang Lapen T Tribes and Adibasi Welfare Chairman Domboru Sitame Chetongdun Bangsa Mai ke padopon nang koklake BJP Sarkar Development Aputhaksi Adibasi Atuma Phansitami non BJP Sarkar pen Varsai Kipipon lake Jasimet Loke Charlio Somar Aphan Aprangke Ponji Aphan Varsai Sitami Piponlu Lapen Adibasi Ti Bagan Tekle Matuma Phan Kiso TB Lapen Cancer Akiso Lahai Hoi Thetan Akiso Kachilangji Aphan BJP Sarkar pen Varsai Pipon Polapen Hemso Lapen Kaprek Avarsai Kipipona Puthaksi Chingwaipon Lapen Sarkar pen kilong nangji ason an longvekji pusi dolamara ti bagan along adibasi atum aphan thantekan tangte pherangka thingno kaning jepon alam philai angton pen arjuponik sina আজি যেটো কাৰ্বি আংলং টি ট্ৰাইব মৰ্চা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নতুনকে নিৰ্বাচিত পোৱা মই তো আজি প্ৰত্যেকটো মণ্ডলত আমাৰ 17টা মণ্ডল ভিতৰত টি ট্ৰাইব মৰ্চা কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত 14টা আছে 14 আজি প্ৰথমবাৰ ইয়াতে আহিছো আৰু ইয়াৰ দুৱাৰ বাগৰি এমএসি কনসেসন আমাৰ যেটো মণ্ডল কমিটি আছে মৰ্চাৰ ইয়াৰ লগতে গোটেই হল বডিটোৰ লগত আলাপ আলোচনা কেনেকা দলৰ কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলৰ কাম কেনেকৈ চলিছে সঠিকমতে চলিছে নাই এইটোৰ বিষয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ কাৰণে মই আহিছো লগতে আমাৰ যেটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ টিএনএক্সটি ওয়েলফেয়াৰ বোৰ্ড আছে আমাৰ চেয়াৰম্যান সাহেবও আছে যেটো বৰ্তমান সিরিজ পোর্টালৰ যেটো স্কলারশিপ চলি আছে স্টুডেন্ট বিলাকৰ বেমাৰীৰ পেশেন্টৰ দীনদয়াল মানে স্কিম বিলাক চলি আছে এইবিলাক স্কিমৰ অলপ এৱাৰনেসও দি গৈছো আৰু লগতে আমাৰ দলৰ যেটো সাংগঠনিক দিনক টি মৰ্চা টি ট্ৰাইব মৰ্চা কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ লগতে মণ্ডলৰ কেনেকৈ চলিছে এইটো অলপ আলাপ আলোচনাৰ কাৰণে আহিছো পৰৱৰ্তী আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় ইয়াত সাংগঠনিক দিশত আমাৰ টি ট্ৰাইব মৰ্চাৰ আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠী বিলাকৰ যেনেকৈ উন্নত কৰিবলৈ যদি প্ৰয়োজন হয় ইয়াত নিশ্চয় আৰু আহিম মই এইটো বিষয় লৈ আজি সভা হৈছে